up the screen ukuntu ndimo gusenga ndafunguye amarembo in the mighty name of Jesus Christ. Ndafunguye amarembo. Ni benshi bavuze ko ntabwo uzashobora, ariko wakoze ikosa kuza kuyi live. Nimba Imana yaramamagaye utangiye gushobora mu izina rya Yesu Kristo. Tap the screen, tap the screen, tap the screen ngiye kuzamuka. Tap the screen ngiye kuzamuka. Buri muntu everything. Kota la maspe progotene gaspitanea. Liva kalamasata. Wori kungurikira Omani. Wori kungurikira Omani. Wori kungurikira Omani. Holy Spirit irambye ngubwire ni mwaka wa nyuma ntuzagaruke. Sinzi impamvu. Nawe wari muri kubyibaza mu mutima wawe. Urimo kunyumva? No wari muri kubyibaza mu mutima wawe. Ariko Holy Spirit irambye ngo ni umwaka wa nyuma ntuzagaruke. Kubera Imana igufitiye umugambi. Kandi umugambi Imana igufitiye ntago ari umugambi kugura ngo uhangayike. Oya. Chantal uherereye uri gushira amarozi. Imana ije gufungura ubuzima bwawe, Imana ije kugukurira amarira warize. Kubera wowe mu muryango wanyu bari bavuze ko ntacyo uzishoboza. Bari bavuze ati ntacyo uzishoboza. N'ahantu ugeze aya masaha bose bari kumirwa. Bose bari kumirwa, bari kwibaza byagenze bate? Byagenze biti? Byatangiye biti? Kugira ngo bigere aha ngaha. So the Holy Spirit speak to me in this moment, O Kalamasaya, ije kuzana impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ije kuzana impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ije kuzana impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunguye mu izina rya Yesu Kristo. Tangira ugirwe neza n'Imana umuntu wese uri kungurikira. Lokalabasata. Umuntu ufite témoignage saba kuzamuka. Nimba uri kumva ari ikintu Imana yakoze, saba kuzamuka. Imbaraga z'Imana ziri hano. Nimba uzi ko ari ikintu Imana yakoze, saba kuzamuka. Saba kuzamuka vuba vuba. Saba kuzamuka. Nimba ufite témoignage, Holy Spirit irimo gukora. Ndi kumva imbaraga z'Imana, ndi kumva imbaraga z'Imana, ndi kumva imbaraga z'Imana. Saba kuzamuka. Saba kuzamuka. Saba kuzamuka. Saba kuzamuka. Saba kuzamuka. Kela bras pe prono ganimas pe praya. Ndi kubona abantu Imana ije gukorera nonaha. Ndi kubona ari gitangaza. Ndi kubona abantu baje kubona SMS. Ndi kubona abantu baje kubona SMS. Ndi kubona abantu bakize. Ndi kubona abantu bakize. Ndi kubona abantu bakize. Ndi kubona abantu bakize. Steve. Ufite témoignage? Hello. Allo, ufite témoignage y'Imana? Imana ishimwe. Ganiriza ni iki Imana yakoze vuba vuba. Imana ishimwe. Yego. Nakubashimira umurimo w'Imana mwankoreye. Amen. Wansengeye ushize. Ubu ahantu narehewe ko wansengeye ushize nako ari ndwaye kuguru ko nabonye accident nkubwira. Yego. Ariko ubu rwose meze neza. Amen. Hashize iminsi 2 ngenda mpagarara neza. Wari ufite icyo kibazo ku kaguru? Wabonye accident nyine wansengeye. Ntashobora guhagarara, ntashobora kwigendesha. Ubu rwose ndabona nta kibazo, ubu ndagenda. Hallelujah. Hagarara. Nakwitwa nasohora hanze nk'isora, nashobora kuzamuka ku masikariye kitashobokaga. Rwose ndabishimira Imana ku mukozi w'Imana akazi wankoreye rwose. Amen. Holy Spirit irambye nkubwire kora attention ya mukase wawe.
abahe aba Kigali ubu ngubu. sinshaka kuvuga menshi ariko Hortense ndakeka uramuzi. Uramuzi Yego. Hortense w'imyaka 51 uri kumubona Yego ndamureba. neza neza? Neza pasiteri. Imana irakuzi kandi ije gukora igitangaza mu buzima bwawe. Amen amen. Ariko ibintu bigenze gake, Imana igumugisha. Mutinga. Haleluya. Sinshaka kuvuga menshi. Urwego ngezeho ntago ari urwego rwo guhanura byose in public. Kela boss peprane gen tu nevas. Mutapinge screen ari abantu nge gusengera. Giselle uri hano ufite ikibazo cyo mu nda. Ndi kubona ari ibintu birimo kugenda mu nda yawe. Giselle uri hano uri kungurikira. Giselle bagufungiye ubuzima bwawe hashize imyaka 10. The Holy Spirit speak to me. Bafunze ubuzima bwawe hashize imyaka 10 kandi barabifunze kugira ngo ikintu cyose uzakora kizange. I told you. Niyo mpamvu uhora uzenguruka ahantu hamwe ikintu cyose ushize kirapfa. Steven ntago nakubwiye kugenda ugaruke sindarangizana nawe. Lokala mazoto bene kento deva sibente. Vapralia prene fo prenia lespaide. Likalama skute levenia. Livakarama dolo bosheke. Lente levire plai de keria blede vu replai. Utana masite leveria mnenevu. Libra katono masite. Livanta la bakoria bradavas. Livere de keria blagada basite leveria. Testimony. Uri hanze Imana igukozeho. Uwi utuye mu Bubiligi. Imana irambye ngo projet ufite ije kubona izuba. Projet ufite ije kubona izuba. Urimo kunyumva neza? Projet ufite ije kubona izuba. Testimony, I told you. Projet ufite ije kubona izuba. Umva, ni benshi bagufungiriye ubuzima bakakumvira ishari. Ariko Imana ije kukugirira neza. Imana ije kukugirira neza. Amen. Umaze igihe kingana gute mu Bubiligi? 4 ans. Ndakubwiye projet ufite muri uno mwaka ije kubona izuba. Sinshaka kuvuga byinshi. Amen. Ariko the Holy Spirit speak to me in this moment. Ari kuguha the connection, some connections in your life. Amen. Kandi ziriya connections zirakugeza ku nzozi y'ubuzima bwawe. Hallelujah. Amen. Ufite inzozi imwe ni kuba millionaire. Amen. Hallelujah. Niyo mpamvu ahantu bisaba gushura umutwe, testimony ugerageza kwinjiza umutwe, ibindi ni Imana ubizi. Yeah. Amen.